Siqalile. Malunga Somkhondo konke namaphethelo akhona. Ubiro ke lo. Namhlanje siyoyisusa lapha e-stadium. But bayeza ama-official lesithi asiwadingi asichaphaza ngokudlala kwethu emkhondo. Namhla zu-13 March 2025 lento saqala ukuyishumayela 2024 yana imbudlu ubukana umgodi ungakanani isibahlulile lento ukulwa kwethu hayi ukuthi bafaka lengedla ngoba sibafakelana sesidlalwe kakhulu lamkhondo bukelana imbudlu njani iwelela phansi hayi ukuthi ibhekaphi ibuyela phansi emfuleni abantu bakithi abasemakhaya basadla wona lamanzi njoba niyibona nje ithela phakathi emfuleni njoba nje abantu baphuza uma uthatha ukwabuka amanzi moko wathela eglazini wawabeka nje amaminishinyana alapha wathola samnyama phansi inhlabathi kusho ukuthi sidla wona lamanyala lawa ezwa enjalo empompini zakithi